kora n'ikirungi munonga kugira ngo agenda je kugera yica kahendiza kubaje utakafayo abo ritagendera je twenda kushasha nimwe ubundi hagira nke cyakubaho mu mirimo yawe waje uko wateganisibwa mirabana mutekabura twenda kushashana naba barguha babo aruna nabanda barwarize umako kuba ari mu kore mirimo yawe yabutosha utacika mirongo wirwarungo ko karebe cyo wanje ndo misho none otekatika ngo everything is okay konka wazi kuri kare uko abandi abantu bako baremerirwe it helps you to understand amagaraga turi kuturamo and to appreciate life amagaraga uri kuboyine ukamanya ngo mukama nibagakwerize izina ryanje ndo Bob's God abaho mu weekend gitubire itwatera amabega habe harumu umukorwa mani umu minister ahabwa Ruwero Triangle namwe ni change cha Rwenzori Alice Kaboyo abire nahinjira ari hinjira umuhara azaba mumba ntabayikiri aha mukorogo omumuri yabo n'ubembezi w'ihangarito ry'ihangeri rya Uganda Westminster Yoweri Kaguta Museveni kano magambo bi ayine kintu cyagambere kandi hangari yacyakira in ways that you cannot even imagine ndiyo mwe anachigambo kuyashanga especially on social media platforms zitazumwe zimwe buri umwe yabayine a take on it okutana no tuchabgamba ya politics. Tonight we're not talking politics, we're talking about social life amagara gitu n'imiturire yitu abakapolisi Museveni ashoborire ngo ekigambo cenjugano chaza kuzara kantu President Museveni observingire ngo erigenda abantu abamwe ejugano ne bashabaka sente kinje munonga ekintu ekiri kutambe ikono abana bakwande benda kuzo mu bushwere ninga shibwe yababaza kutandika bakatandikira umumabanja okashangike tatandika je ahantu te yakobere nitandikiraho President Museveni nango we achoborire ngwe abana abishabe taruku bashugisa eco nacha shoborire umwe guri ko gutwara n'abandi bantu bakujya mwite tukabasa kujugisa abana bitu umwe guri ko mbona mubaze gweri izoba naenda mutukiganiro cy'inteke turebe echo kwanza cyabyo no observation za President Museveni niko ko buzima abantu kwe jugano n'umuhika kandi kasete kakanya narabe ndi ha mukoro bakajya reka bakuru abanze bataho umujo baciza kushohora umujo shanga abandi batakubasana kurebana hamisho wikiganiro ecaba twenda kugenda ntera toci cyo gutuma abazire basha b'injugano ry'ahiguru nici concept y'injugano ner abo bunyakarumbu hango bwitu ekigenderwa cabo kikaba kiriciye tucyone tugendera omukirari cabo omukubabire bashoborokerwa ningitwe tucikushire twaza harubaju hano nakanda kanta karmumu nakakwatana naha abantu abarukora embaga makeke President Museveni azirengu they are very expensive hakugira mweshe izinzetenjesa abajanyi banje mubaze gweri izoba oguno mu Ludovico Kagere byarugabari byarugaba Ludovico Kagere oguno wito mcharo wisinyiro sawe so tinkweruka konka Ludovico gu in a special way kasabina nka kansala kandi nka secretary wa district hamwe shongaze bya ubwegese ramsi y'abantu babare munonga mwana wanje mutebekanisa wa program eji na panelist mutahi wanje umucyara murunje munashangaha nanimwe abarino batureba aha TV tunyamurungi ya TV West nyabone banyeta bya Rugaba Ludovico Kagere kandi ngo kumwana wanje yabagambera the former Secretary of Education and Social Services Isingiro District kandi still former MP aspirant Isingiro South. Nyenda kwakira mwena abariyoni batureba aha TV West kandi mbasima habukunda na nka TV eji ahabuko waza kubaraho mu Western Uganda na mwana Uganda yona nema ha TV kizire kugira imiramwa mirungi iri kwegesa abantu okubatunguka kandi eka yaberuho abantu babashomere mindset yabere changed ekazaha line nkimanyisa n'ubwigano bufuna n'intunguka neba mwenda kubashaba ngo mugume aha TV eji mutarugaho tugane turi bukutokubasa kombe kama kagitu na no kutokubasa kombe kihangaritu bitunyikiriza umurengo ngo gumwe nkurise munywano wanje wagamba ha byenjugano umuramono gw'enjugano konga yenda kumanyisa ngo umuwikeje hwire turugira hatwazo mundezi owacha manero si wano umugurusi mafari na mone yenda kukorisa abo kusinga jakaruru twihayo mushiki bo barukweta Monique
hano mutwire no musigazi witu bamwita Mevalas no waho rwamwijuka kikagati kandi nyembere ndikebembera nyembere ndikebembera mbone ko kugamba habyejuga none ibyo turugire mijo aha ibintu bikatebenkana niyo nukambasha mugume ha TV West tuganire turebe kutokubasa kumbe kihangari yitu reba ari Munonga Ludovico owishemwe Mabel Twinamasiko no mushomesa wahumwire she's a citizen kandi ayorira abantu binje Munonga irigenda akatandikana na Gardens z'imikoro nabariyo narebe mbageze kubahwaho so she has a lot that she can share with us and maybe nakwakira musi yawe no batureba babare Munonga owishemwe Bobzi nashemererwa Munonga ahabwo kwija ha program eji eragamba hanjugano no kukira Munonga kutandikira bigambo bi president wetu agambire twasima ruhanga bwa president wetu umuntu mukuru uragamba urarebe biturarabamu akatuhabura kandi namazima nkanye wa hebwe enjugano emyaka anana gumwe ehingwire naranzayo nindeba ekintu kindu kire Munonga nabwo icyo nashemererwa Munonga kwija kugamba ahabigambo ebyo ntusima Radio West ahabwo kutuhereze ibigambo nkebyo kutuhwero kwe eyituraba turi nanye niho nezira amazina ganje ndi Mabel Twinamasiko rwanyabahija kandi yo mushomesa nkahumura kandi ni kuri mirimo yo muka aha Twin Gardens. Okay, deka mbeni we natandika niwe abo kuba mu kugamba ko wajya ngo 41 years ago emyaka 24 mwe hingwire hingwire na mbufumbo nyeze mututandikire experience yabo okor kwijuka ibyo kwijuka umubwiro obwo oku ubu oreto mtsigazi ubwirobwo umwami wawe hati kija okuyayacirwe na process yiba kwasa kwa bakuratire kwika hanjugano kwerabe yabirero webare Munonga muyembezi wa program process ye kabiri ho Munonga kandi kuwaberoza kwetasya umubigambo byo kutandika maka ubanza wabiteka ntabwo icyo umwami wanje necha mazima akabanza yangambira twabanza twikirizana kandi kutwaheza kwikirizana twamangwe kirakurataho arazo witu agambire tata nabe kikabona rero bamujugise mbwena kija bamujugisa kandi enjugano kiri kiti kugira ngo umuntu yabana atandika maka nabali muto aratine abingi nabatine bingi byo kutandikiraho mwe nakora namani kureba ngo yarundaronda yabona ebibaramushabe byo kujuga mbeno mwami wanje akakora yarundaronda ngo abase kubona bibaramushabe babimushaba bakabeija nyowe nkantarazayo mpurira baganira bagarukayo babahereze ibindi biro byo kugaruka babagambire bibabashaba bagenda beija bagira ngo hona kababona hwebi bagaruka ukwise babikirize kureta ebibabashabire rero babireta kandi yabimarayo nyenda kumusima Munonga akakora nambani yaronde bibamushabire nente nesente yabireta yabihayo byona tiyasigarwa mu ibanje rero twabona kuzo mu byo kutekaniza ibyo kuza kubitwa hakanisa ibyo kutandika maka. Wow, wonderful. That's a very rich experience. Yabari Munonga kubagana ho nitwe. Umwami Ludovico nohura nko akaba mu muntu gukora akaba mu muntu gukora kugira ngo ahisye ibyo ebyabire bimushabire uriyo mufumbo ni ndebo ine impeta hapo chamanyisa ngo hire cyo kugira ngo hereza kutera urume nigo process age no gicenga Munonga atananyizire ngo sharing experience yawe kunkana bwe urebe
echo kutana hona necho bwiro bwaba antimebo echitwina hati echakubasa kwa chitanira habire byenyuma nichi we bari munonga munyono wanje mutebekanisa wa program nyenda kusima abo kugira ngo wareta umuramwogo kandi ngaruke manze sime mukuru wihanga ahabo kugira ngo naturebera hare ibiriyo nibiteganisa ihanga hari ibintu bitwireho ati okwereza njugano kare kikaba kiri kirungi munonga kare cya y'abantu umuntu kuwabire oshwera utakihire yo mushiwa w'abandi bakushabe njugano nka commitment yo koreka ngo serious kushwera umushicogo nangwa nakare bakaba bashwere kika umuntu agira ati nituza kuzo mu family ya Kagere twihe yo mushiki nango mu bakaba bakunda nekika na no mushiki batakagambire nawe umuziye owasaideja ijare bo muziro woku agira ati ntwenda muhara wawe umwe agira ati ninyendo muto bagira ngo tukomukuru ubundi batwara n'ubwo babikiriza batwaro hakuba kare kikaba kitaba kirongi okushwera umushiki muto hakiriho mukuru ngo kababona bawadi biso mukuru ubundi bwakwija kushwera mbwe eze jugano zikaziri nongi zitaho bond hagati ya family ibiri zitaho commitment kandi habaho akaruho no kuzimuza umukitura kubarabe bamutwara akahiko bundi akagira imico mibi akenda kugaruka bajya ngo kare intezite zitwabahire ninge mbuzi zitu ninga kasente kitu mukagarure kituma abantu baguma mu maka no mwana gumara jatati uhite ibintu kababitireyo ubundi kabitakiriyo na hati kababikoze ise kabanjugire ente dadi ninga shitataka zijugira mukuru wanje nawe akaza kushora bakazibanizo bajuga kuriya hati kunda harugeyo nibija kuzihankaye hato mwicagira ati mwe kugira ngo ntarugayo rero bakija bakabuza abo witende zibabahire reka mbe ngumisereriziyo kituma yabo nangwa aguma mbushweri nangwa n'ubundi obumwe n'abazire bagumara ngo hazamana ogumeyo kutari kugira ngo agumeyo ngo ubundi bamukunzire ngo agumeyo kunka habwente zibari bagira ngo kora harugeyo aho tahikaho agubente zo bwaro tugizire tutuzini kuyaho aho ikijire kikahinduka umurembo gwa hati hizire habaho commercialization of bride price ninga shidawari mwenu ibintu bibire commercializing cyete bato mu runyankore kibire cye byemfuna munonga atabazire tibakirebera omunjugano nkaka kwate karya hagati ya families ibiri nibazireba nke byemfuna yazaro mu cyajata to gukurja no burunjo bwayine nakakanyindo nakakashinyanyi ogo ninja kumuyamenti 12 ningi 15 ninga mushanje akirebo wazarwo bundi yatabonire je fesa jata terose jihona azi umwete niza kuziham namwe nuko mukikuru kunatekwa kwa bamujugire ente nyinshi noreba narebeka kurunje munonga konka ahabwenshi niyo ningambe iki abantu babikozire byemfuna munonga cyaretera abantu bingi abana bamwe batina no kushwera umuntu nabanenda kushwera emyaka yo kushwera yagikize ateka akarucira tajata nabo no mucyoriya nebamweta Sharon nko waje umucyarani bamweta cyo hirwe Sharon namwe nyenda kusima mu gurusu wanje tarampenzire kandi kikandetera ntabwo mani muhereze kitinisa munonga namwe nabazira abandi kumushomera umuntu yije akashwera muhara wawe ninga akaje atenda kushwera muhara wawe korabe wamureboka mukunda ukagira uti mbwenu bo wamukunzire ni wogo yakugira ati nimbase cyo kikiriza akakikwereza naguma ayine nibaje ari kugira ati reka ngire kinangira mbwenu hati kiretira abana bamwe bayanga baguma babura kushwera rumbwire bwabo ateka kamaze nonde sente nazo zikora zanga kwika eje yaba disadvantage namba ya kabiri abishicabamo naba yakunzira umusigazi we muza kumushabe ibintu bingi umusigaza kiza kubipakasa nabyo byabura kwika umukenda mugira ati twenda tufe cyakugenda no bwo kubutajugire turiyabireba bwanyuma cyaretera biki bingi bashwerwa umuringo gubokure batari kwenda yanena ngo
bamuhingire babanze bije introducing omushija arete enjugano konga amanya ngo baza kushabente nyingi ko babije bagira ngo 2020 ziti na ziti umusigazi abarekiraho ajya companies ro mbanze zikore hati batandika iziti cohabitation batandika kutura hamwe umusigazi na no mushiki kongano wabo tibakukimanya ngo batura hamwe hataruga hamwe twekana nende umushiki kigirenda ayebuza hati shende inagiregi mbone ukorete umusigaza mushwera kimwe mu kitakwenda kugirata kwemuka hatashwerwa uwabo batagiriye aza kuziyo yagize irena ningo bundi yazire no kuzara mwene ukiretera nababana batandika kushwerwa omumuringo gubukure batarukwenda ahabo kubenjugano bazitira higura umunonga then ikindi ikimwe ngo rakusira namba nazo atibeba n'abaje ndangeza gukora kentaniso yabufumbo ezenjugano kizironi zirete kikutana hona ne kenyuma amakaga atandikire kuba kufiringa inferior kushanga ngo bakakucwera enjugano ubwiro bwahika tukaziresi ritanga kujya ngo hona shinaza kurebekanta ubwo twaza kurebeka nka family etari kwebasa ushanga waba inferior mwen warebeka kubi wayegaya kunganye ndakushaba imwe abazire eco shimira kwa n'ushabira umwana wawe uwo mushiki ti kugira uti reka muzare muguzi in fact ni kwa kuri ngo kuguza washanga ngo ubwonko bwo bwenda burya haku kugira ngo bakwente nyingi ninga sente nyingi nikimayisa ngo basa no kumuyiha musigazi uyabakunzire n'amagarage no musigazi yaba mukunzire hije yindi family mu musigazi no musinzi ni maraya ni akora buri kibicona konga habwo kugira ngo kabano endenti 15 uriyo mu kiyabire nakunda munonga inente ze yitano wa musindikano ende wi15 umuki agenda shwerwa umushije uyabatarukwenda rero amakagawa gagumagara mu kizibu ahabo ko umutima gwo gwaguma kuri nango umwe nikija kiretera n'abacyara kuja okucitinga bari nizita dartari kucitinga nateka teko riyo umusigazi yabire nakunda mbeno okwenda kugema abishiki banyu abashija abo batarukwenda kugira ngo babahireje ugano zamani naco cyongana kiretera umwe abana batahama omumaka eyibaza kandi ejuga nezeze nyingi ezi muri yo n'umucaginga abantu in fact zironi zituma n'abana barugo mu mashomero nyenda kugambira ngo mbwire bwa covid-19 giturugiremo abazire bingi bakahingira abana babo ko uriya kwiyabira jare bicishiki cyanyirira umu covid bakarya je abana basibo muka batahoza nyasho tubere twimuka umwana yine imyaka 15 shanga ari nko mukazi mukuru ari nko musiniya yo kubanza ninge ya kabiri ninge ya kashati uriya kijato mu cyogo nitumwenda uriya tenti 15 ni muzimba bari bakigira ngo amwiho mu ishomero ahabwo kugira ngo yakunda enjuga nezo ezahigu mwe kabeni bashaka ngo tufe yo kureba hamagaraga abana bitu abo tuziri abishiki bitu tutakagire kureba hasente zitukuza kubajugisa babone kugira amakamarungi kagutuye no bwirobo ninga bo bagireho n'amarungi kusinga hagutuye hati yebari ninja kugarukira atmebo ukurije mu submission yo mu mirror vehicle bareba ngo haruho nyine kwabazire abacirengize abacitira higuru mbuhenu turuye tugire ngo hati tuteho standard jengu taro mudoshemere kurenzi yariyeze kandi taro mudoshemere kurya kuzazi yeze chikayamba kumaraho okutikirizana no kushobangira rukuru kori kukigambo cyo oshangu nikibasa kwanguha ninga kuyamba konko mu mazima okuturema nyitwe nk'abantu society tishiri kubasika abo kw'abantu titurashana okwiha kare na kare enjugano tekabagahongu bagire ngo enjugano nenti ibiri nenga enjugano ni miliyoni 10 nenga enjugano nente 20 burika eine mitwarize yayo buri society community uruganda buri bantu barabene okubatwaza owabo entezi bari kushaba aho bari kwereza kandi bareba nico kishemereyire nico cyo buteka owabo aho kuba omukutandika enjugano n'ekichoncho cyo kwereza abazeire abakurizo mwishiki abamuzeire omwana n'ekichoncho kirarugari ruhanga okurugo muzaburi abe igana 27
orunyiri rwa kashatu mwene kiconco kiruhanga yahera umuzeire obu nakubukahika umwana bamukurize ya mbene birebi nabashomire then omusheija yija kumushaba kumutwara akarugo wabo akagenda ubundi abandi ni bantu barugahare agendera kimwe konka kikakiri kirungi enjuga no kureba ngo ogu mwana obo bamutwara basiga bahumuriza abo wabo umubakare umushyiku yabere baramuhingira agenda aragabuka okugabuka ari kurira ati nagenda atawoba wabandi mpagirenta ati bakanyanya mweno ekayona egira obusasi n'abana bo mu kikaba mweshongo abana bamweshongorera arira konka mweno nishiko butabe tukiri bato kirimi ubutabe tukiri abana bato tukaba turi umukwaya mu kibanihije umugore mweshongora mu kumwakira mutwakwakira we bari kwije witu akibanagenda mweshongore byeshongore bire biterana ngo abandi hagumire mweno bo waje so byabiye bintu birunje muno bikaba bigiye bintu birunje konka birakwata ha mutima w'abantu birakwata ha mutima gw'abaziri birakwata ha mutima gwogo mwishiki ubu bahingira yagenda yazo w'abandi tukumanya ko barakwakire tukumanya ko barakutwaze nango bamwe bakaba batabakiraje ubundi kareho mu tradition umugore bakaba mutekanirize kishaka ito wito ekishaka ikigumire ekibamaze imyaka batakahingaga umugore akibaryaho yatahamu yamara kwaruka bamugurire fukansia bamutwara ngo ekine kishaka cyo kwinga mu bitakuri beraza yahinga aruha mweno omuriebyo byone bibabere barabamo enjugano kikakiriye ikintu cyo kuhumuriza aha bazeire naha muharo wagenda ndetse amazima yagira ngo yaguma yagayo aragira ati nteza abandi zibatwire konka kandi naha mutima akariho kumura kugira ngo konka ati barandetire fa bakatebekanza bakaruha bakakora namani baronde byo kujuga babiherezayo ekiri koreka ngo ogumushija owatasya yajuga no mushija wo mukozi no mushija wo bujunanizibwa ogumushija akunziro gumuhara yaye hayo yakora cyone kirabasika ngo amutasi ogumushija aroreka ngo ayino bujunanizibwa ogumuharo yamutwara naza kumureberera amugumye atagira kuyabona bona kandi omukazi okuza kushwerwa kandi batajuge obundi amakagamwe akikayo hagira abagumana baraboko bamugira ngugu bakamuretera busha ubu mbona mureba tibarajugire kandi we ahurira nashasha kandi abandi babajugire konka we bataramujugire nece amazima hatiya arhamaka agende mitwarize yo kugira ngo ugumwana w'uruhanga yatwiri titukamuguza ntabwo icyo mutatujugira ntubamuhereza nekiconco ekiruhanga yatwereze nemwe mugende mu mureberere nikikirizibwa kandi nikirungi konka omumaka gandi nikirungi kugira ngo babaheze nekiconco ahubwo kuba enjugano zamara kurugaho ntazaho kugaitwa ntazaho embaga Punkate chichonchecho argument negira ngo iwori kwende chichoncho oshemerere kunshaba ichichoncho kiri kwingana kiti ninganyo waza kutwara muharawe nkarebere ngira nti reka nanye nkore okundi kubaza abo kubaho nakira ko kusikemigo haba hokuramuza ego eche tichirundi kongambwenu culture ekagenda erahinduka kongo kuba wamazima burijo omukujugisa habaho okusikana emiguha kandi manya kare kuba abajuga genti ibiri
iwe hati waziteka notekateka ngo bakaba bashabiringe nga ngo wirowe obwirobwe entibira amakagamwe gakagatazini kunga hati yabo kuba amaka genji gaine bingi nibashaba bingi betu no bashaba bingi ebintu byona bikahinguka bikahinduka manyane mbaga tekirinkeri manyito obutwagaitwa ekidara cyeitu bakagirendere bazitema bazisimbo mu biti barabya mu toilet paper ya decoratinga imbaga yabonera kunga hati no kimaye kibarakora bateka mega tent tibakakujigisa ibiri baba barya bukujigisa barateka nguziraza kubahwera gukora imbaga ejo mwene ebintu bingi so mbwana in essence kikumayisa ngo obumwe babane bakushaba ebintu nibarebana nahabujenye bari kuza gukora bana babukureberamo yes nibahane bareba ngo mwene wa mutweire nitwe tuyambe turebe okuturamukuretere okuturakora embaga tuketa abanywani beitu tukashemererwa nabo tukamukuhereza rero mbwenu buri kintu kikwata hakindi ekindi kikwata hakindi ebintu byona bihinduka enjugano ehinduka ku rugo kuyabeirere kandi enjugano ekabakorwa abantu bona manya ti Uganda yonka Africa omunza India abantu bakabajugisa konka ekikuru kiriyo kugira ngo bahereze kiconjo abazeire abakuriza omwana waza kubatiraho akataho antimebo reka tufumure okace kuturagaruce tukine binje bitwenda mutuganireho ahanshongeji tintuganira nshonga yenjugano ekwasiranse nahigurura na president akarwa akadira kamwakirenzya eshi omwami yayita commercialization of bride price okare umuntu yazarabishi konka nabarebera mu kintu cango munonga nabarebera mu MP so kutwagace tukine binje byo kwebuza kandi kirona kali akanda kutwatwagambire ananako antimebo yagambaho akabantu korembaga umuntu akorembaga ni ukibuza ebitagenda byona bibaho kandi utsa kuruhura ngo abandi ko abantu batandika ubujenyi batandikira mabanja n'ibindi birikebyo na nico kuchikuteganisa ubuhango bwitu the Bob's God abaho abatinyi banje ni Rudoviko byarugaba kagere hamwe na Aunt Mabel tunamasiko. Let's take a short break ntugaruka umbwire bugufu. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulimbo mutima kukangana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Abaturage ba Lyantonde, Mbarara, Ibanda, Kabare, Tukura, n'ibyanga byone bibetorwire. Omulisa Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral Rubaga ari munije mu ruterane rw'enjiro rw'amani n'ibyo kutangaza aha Purification Family Altar Ministries International akabare rwera zone rw'enkinambi 10 yakihura kabura okurwe birashatu na kimwe byo kwa munana okushyebira bibiri ebyo kwa mwenda 2026 okugashayi ibiri zo mukasheshe okushyashayi 12 zo mwabazyo orutaya yeyise no murisa Ezra na Silvia Mugisha mureta barwira baburi muringo ebimuga empumi abafu b'amatu ebiteta ruhangana isha kubakiza ijukango ruhangana ine cyo kutangaza cyawe ecyandikiwe mu izina ryawe Nehinda Nehinda Nehinda
na TV wese twino kwesima kugira ngo muri za TV zona mu majingwaga washaramo ngo be nito wareba iyo bari mnonga kusimira turi hana akashozi boma no turi kweza umumyanya itari yemwe nemwe eyimuriyo no muturucerezamo twenda ko basimana no kutureba and Bob's Gada baho kandi umubazi gweri izuba tuganira kigambo cenjugano njugano numanya eminyeto nyenda ngo you be very much interested in this especially abashikira imyaka yukutunga amaka nanabire kitekateko cyo kugira ngo mwije mutunje amaka. It's very important observation ya present no kugira ngo habiru abantu kushaba injugano kandi ubundi cyo kuteganisa iminyeto abakonde benda kuzomushwere bakahendera baremero. So bwana Rodoviko eshonga nkibi iyo kubanza abokuba we have learned from Aunt Mebongu concept ye yejuganekeye kugira ngo kabe akasimo okusima okurumo kumoreza eka omumwisha yo na Jonathan ayo naruga so konka ekituru kureba no kujya ngo nabambaza kutwara abantu kuri maje ngo murundi nakandi warakumanya kuramuza murundi nakandi wakuma kujata kuramuza baza mubatana kabaganya ureba babanza bashobora ukaca hero babanza baje ukubaye tisa bamara bagaruka rero obundi ushanga ushanga umusigazi yagiye ati ntaremwa nangwa binje hati ko kushanga ngo umusigazi yamutwire yenda nayikiriza ati nikiriza konka byahika ahenda ata honorinje nakaye konka tatecho nico kikureteri ya inferiority complex agumana atina nkikiriza unenza kuba henti 10 zabo. So fast forward to today nanagambire Aunt Mebunti ndingo bundi bateke ho ceiling kugira ngo ejuga nitarenga kandi taza hansi yeje would that be bad? Tikatu yamba kumara ho hati noreba amakati gakushana amakati garukwingana so wata ho ceiling ni byanga hino bwo kushanga umuntu entenki 10 nabwo nareba buri buki true nawaje utinyende ente 50 nabwo areba bukire na buki ekindi kureba ekitwine kumanya nk'abaziri ekitwine kubanza kushoma no kureba omwana wawe rukundo ye erinkai eriyo wa Mr X kashi Mr X ye mwana wanje kakunzire Mr X omufamily yabo bukiri kita nubasa kushanga umusigaza ine mico mirungi umusigaza ari hard working oza gukora ngo kucondozo shanga ngo akatandikira hari zero konka hatari samuhwe kina hari yonazi nubasa no kushanga n'abazira tabini konka hine byayinabiye kozire abiyekorere n'umutogwe n'imikono ye sorry ni ureba ngo umusigazo wakunzire ari hard working konka byo rukwenda takabishyikize mbona n'umusigazo gwe ngo muzire noje kwikiriza ferwe mahara wawe ninga noje kwikiriza mahara wawe aferwe that hard working boy that hard working man mbona ecyabazire twine kwega neki banzo manye umusigazo riyo naza kunda mahara wawe uwe ni musigazi ki of course nubwo kubira no yende jugano nabwo toshemerere kureba manya bingi nimukira kugendera habikaza nimuza kubigwa no shanga neka bari abakama n'ikikaca bakama konka bageraga yo nk'ikisigazi ecyafire kubi baba rede kugira ngo namwaye ndente 10 ni bazuba konka muhara wanyu mu muherezo umusigazi wabo mwene wakoze ro kucondoza kureba onubwo uriyo noza kushabejugano zamani ubwo umusigazi wo kuza kuzishabazine ninga family yawe bazini kashibwe kabaza kwa nyingi wo wariyo noza kumuhingira bwo zina nabagambira hemiringo nkebiri hari he kikakushija kikaza ha kikakitahi cyacho batura bine nko mukago bakajya ntendo mushiki wanyu kandi nango shirwa umusigazi wite no musigazi takavuganaga ho no mushiki konkimwe kaba family ni mwenda kugira ngo muri yabanywani ishenkura kari munywani wa tatenkuru mbweno habwo mukago ni mwenda muhara wanyu ashwerwa umusigazi wabo ubwo umusigazi wabo akabarema kureberera kurungi no musigazi naza kwitira umunyeto umushiki wanyu mbani nyo kabire ningira ngo hatazaho ekikomo ngo nahangu bashashureze second ngabire takugira ngo bazihireho kimwe
ahabo kuba nakasimunika sort of compensation aha muziro riyo ture narebero mu icogo kandi kagaruka kaba ka commitment ko koreka ngo fire yo kugira ngo shero mu icogo or willing kumushera kandi you value no valuing abazire bariya ukurebero ko bamureberire konganyo cyane no kugira ngo banzore ebo kuza kubishaba babyini willingness yabo kubara yo bajoreka ngo wenda kushera no basa kugenda niba bakugira ngo babasa no manya ngo basa kwereza ibyo bice baheza gukora bakatunguka barebe ngo bakakwa bice no mu kiwago kamutraining aje wamukuzaje barebe ngo bakwirene bice bagumene bakorere birunge byota kubasana no kwikereza ushange buri mwaka bakutayira umwana nakutayira nakabahasa kari kuremera nyenda kubagambira amanya imwe bakuririze enjugano zamani no manya ngo ensinka India no manyangu umusigazi yakuna muhara wawe ni uri kujuga abo ko bo society yabe netana hona neyite just nanyenda kubahereza ka example omuri buhindi umusigazi yakuna muhara wawe no boyine kwijoka sigimoti mbwe no musigazi wawe naye bare kukunda muhara waje ojebe wateka yagugo umusigazi yakuna muhara wawe mbwe nkarece yitkuno mu Uganda nito tukwereza wazo mbaganda bone barete birako tokuje tunoza kurete kinoza ahandi bamanya ngo bine kurete birabo kashukari kasaboni na nebindi so amani go mukwayine nibyo birabe byari kugirata uko ari kubasa ibyari kurete nyena no kubagambira mureke no guma kuremera no kimanya ekikanchi gambe mwe na mukukireba no kimanya ngo tina yakuze njugano hatari hembuzi yishenkazi abingi embuzi yishenkazi ningete yishenkazi shimebwegize leta iriho kongano kimanya ngo abakareba yishenkazi bakabakora umurimo gw'amani ibyo kure byasenga akaba training umushiki amujetaza amanya nibatwaza bati amushomese iby'abakuru amushomesa tuwazo mukano ukoroti kongano shanga yishenkazi w'umuhara takashitamaga nawe nangwa reda cikitana ari kumuhabura habyamaka kongo mukiyaza kusherwa ati mumpire yishenkazi iyo ukoraki umurimo gobwa ishengazi ukagukora kandi cyo bakwenda kwere mbuzi ngo iyo munyanya wo mushi nariho nembuzi yabanyanya ningente ya munyanya ninge bahasa ya munyanya what is it for kugira ngo ubundi ukamufuhira munonga wazibira abandi abasigazi kuja kugira bata ati waza kotiro wamutaho security ya man did you do that then ubone kushaba imbuzi ejo yabanyanya so ncyenda ngo waza kuremeraho utinye wombone utimumpire mbuzi uri ukagikorerera muharawa ukariyo nogira ngo noende juga neti 15 ukamukuma ningo komureko turoko gendo zo mu kidura no manyango ashwirwe yihamende endanka mukaga konkuriyo nogema amuntu ngo kwenti 15 so ni cyendo manye omucyo wowe value ukamushomesa waza kushaba 15 umukurizo to mukurizo mu dini ayine micho noreba yitwazaje ninga noreba na emerera nka hwa mushozi hajume cyaro cyone rero go no mwenda 15 so ni kimanyisa oyine kureba umwana wo kuza kujugisa we umukurizo kashoro kuza kumushwera wabyine kasha ine micho ahubwo kabire no Rwanda na wareba yabona umusigazo uri hard work ngari kubasa koreka nunje na yaje ati nyine ntemwe ugikirize uhirwe umucyo washwerwe umusigazi murungi rero bagire amakamarungi nyencha kare bakuretere ebiri kusinga habyo rukwe yebare munonga antmebo haruho na n'ikindi cyo kugira ngo abazire nebe kwasa bagira ngo gumushitwe nango tumuhingire mihinjiro hati nguchukuru beno mango biyo no twetera tuzakatwatu tubikwinza so oshanga bamwe especially abakwa bihireho akasente kinji baswira misho ahachirare twomigirachi omumihinjiro so mushinde kuri anatire yakasente kinji ni expecting a chango bishemere ko expecting a chango ukunda hinjiro mbwenu nece nako kugira ngo abantu ebyo bushubuzi bikatwita mesho kandi byatwita no bwenge abo kubeke cyo kujuga noreba no mu Bible tikiragiro tikina ucandikire ngo muntajuga kongani tureba Rebecca Abraham kuyatumira umuhuku ngo aze kurondera Isaac umukazi yamuhereze bicyonje yagenda nabyo yabereza nyina wo mushiki yabereza munyanya Labani noreba Daudi kuyagire kushera muhara wa Saul
ukagira ngo bakamujugiza bamushabe bigumire konka yakora namani yareba ngo yabironda yabihereza yakobo nango akakora imyaka imyaka yashwa yayongerayo konka wareba ngo akaba ine commitment yo kugumizamo kwiciriza icyo kiyabira genderire mwene icyo cyabazire kugira ngo nibenda kwereze imihingiro kandi omwici yari kuza nabo bakategereza katurebe imihingizo y'ibaturetera icyo tico bwa Ruhanga ntusima Ruhanga president wetu nareba natwabura kandi ntusima Ruhanga ahabwe ikigambo cya Ruhanga ekiturareberaho ekituratoreka abo ba Abraham okurondo mukazi bakabe nebigendererwa byo bwa Ruhanga bitari byesente konkanko kwa mugenzi wanje kuyanagamba ubwa hati abenji nibarebe sente yazo muri cyo kika esente zata mwenu bashaba nyingi ningashi twaza kutwara muhara wananka nibaza kumuhengize sente nibaza kumuhereza motoka nibaza kumuhereza byone byari kwetenga batubeiseho konka emitwarize yo muntu karakita yo musigazi yo mwishiki kikabere kikuru omulyejo eby'abantu bararonda okuronda omukazi nengashi kwinjira omwana w'omuntu omusheija obareba konka hatari kugira ngo nibaranze sente batwazinga he bamureta na bintu ki ekyo tisha bwa Ruhanga nabo ekyo president yanayongera kugamba ningira n'abantu ba Ruhanga nabo bagambe baba baryaha abagago nkaho haberagire akareba akagamba abantu ba Ruhanga nabo barebaga bagambe bahumuriza abantu bahumurize abasigazi abatine sente ezo kurembaga ejo yo kurengana babahamize ngo kubara kurembaga y'abantu baki nikimara kandi manye ensi tukashemeza bona tukakorembaga ngo yete bona konka abora yete imbaga irabaho kandi hweho amakaga atandike kandi ikindi cyo busasi muhango no kugira ngo emirunde eminji esente nyingi zabaho kukorembaga zabaho kujuga no kwinjira ubundi zicinjira ebirungi nemigisha eyo kwangaza amakago rero ebiro bice bitakahwireho amakaga ashenyuka ecyo necyo busasi bunonga omurye bibiro kugira ngo abantu beitu tuhuguke tugume tute amani geitu ahaburungi bweka n'ahaburungi bw'abana beitu umwanya gwo kureba sente ezitaraba beise kubabesaho ezitarabeseho amakagabo wewe eshazi tuzatwa zagenda akagamo kawe kamuhero ni niba n'ubwa wakoki unashika twatwa kokesha umurama gwabonera for sure nareba umusigazi w'itoko bamwita Dr Johnson ariyaho kamwema yasindika message nawe takashwire kuba kasenda kinoreke kubiha mwana Johnson ari nagira ati mazima batusharira hakasende ndutubone kushwira gwe n'ubundi mureke kwekwasa nimwe abasigazi abatakashwire mureke kwekwasa ngo timurashwere ahabwe njugano tokamanyire nibena no kushabazinga niwasa no kushanga uri kwenda kushwera isheta kwenda kujugisa naye nawo muretere akasimu so warebe imyaka yo kushwera yahika wamaziri kushoma ningo bundo kashoma uryo mukukora rito umuntu akwase miromo mutandike kare emirimo 40 yo watandika kare mutatina kushwera ngo nahabwe njugano then mwabazire mufe urebe ngo wa balancing ikintu ahako mu iki wawe ni warebera bikibinja bagwira amahega
ningagire yagaruka yarugayo so wahirwa umuntu akagira ati nyenda muhara wawe niwo mukwate kurungi nawe akwate kurungi muhikahakwikiririzana ejugano kandi zo kureba muniza kubasika utamushabanyeze za leta bicweka hakagira zasigara yakatina kwikomisho ubundi atakazi gwini nyenda kushabana nimwe abishiki korare family mazima yikirizana bakikirizana ngo ejugano neze bani miliyoni 10 oba ni 5 oba nente zingaye ukareba bayahaye abantu bakazishashura niwe ijojire kushwerwa utijojire mu byo kuzanazana kandi yenda kubashabana niwe umushije wawe wikirize ngo washwera yenda kubagambera ngo okushwera n'ikintu kirungi munonga ningo kushwerwa n'ikintu kirungi munonga buri mushije nayenda umukazi na buri mukazi nayenda umushije konga yenda kubashabe ikintu kimwe wabano yenda okugira ubufumbo burungeje uganezo mwarize kuzishashura byahwire namba yo kubanzeka ine kuba kugitamo kusasira umukondo wawe yagiresho yakora ijoro rede kumusasira karasha bo kusasira n'ubu wakwashashura kasendeki iwo boka make sure ngo wasasira namba ya kabiri irimo kugumisiriza umuntu uri kubutara kuzire nawe ayino kuba mukurize ni wino kuba kurize hina yimo kwija kukamuka habanamo so ni wija kugumana mutura hamwe muri kushomana mwe buri umwe kwega mutahiwe so iwe cyo rarebe cyakugumira kigumisirize nuja kabuhanguze ecyakashatu okuremera resilience hariho bishop mwagagira ati ubumwe no gumisiriza ukana kugumisiriza kugumisiriza mbwene iwe remera ho manyeti nyewe nkije kushwerwa ekirabeho cyona this is my family ebyo kugira ngo kuno wanyu Yesu kuno witwonka hano wanje so kino ko kumbingo wanje ngundi kuzo ahatari kuri n'abantu bingi konga this is my own family so make sure ngo wija kushwerwa niwe ikiriza ngo waza kushwerwa kata y'umutwaro gumwe umanyeto bunashwera n'uwo abanda bo kuvuga no muhanda abo nabo umuhanda kongo umukazi wawe abo umukazi omwe utagira uti hati wagira uti nyoniza kurikura kandi utari kigambira no mushija wawe utinyo kurugiro ko kungambira shana utishana nyonija kubirugamo the moment yacurura naguma nakwerarikirije niwo mushije utari gambira mu cyara wawe utinyo umwe n'imico yawe wagomezamo utishana ni kurekura so nabona aza gushorwa kugatumushije gushaha yona nabasa kundi korabo kubaka kingambira so muremereho nawakuremereho ni mwija kwegana umushome nawakushome mukora amakamarungi nimbendeza amakamarungi nimbendezo kubaje ahabo kuba family ni gumusinje gwa buri kimwe cyona na nihanga amakagona kugo kubagarije garisite babantu bintu businjo mu maka to kuja kurura conflict yona hacyaro ahabo ku umukomuntu yabashemirirwe yakana muhanda takuza kunyiza abandi so eka yabiri nungi ecyanga ni kiba kironge cyaro umuruka gubonera district bonera ihanga ribonera rero aberembezi nabo baganyirwamo ubura kushanga imishango minjo waba RDC emishango ha police kanye no kubashabe kanci kamperuke na niki maze makorere bawagire kizibu na no mucara wawe wagire kizibu no mushija wore kakwirukangira ha police nubo waza no kukwata nakasente kawa ka family kuza kuzaba police tine kibarakuyambe bubanza mushitameka family byayanga muteho members ba family abakubasingaho cyabasika muri y'abacacu muzeho no mucyaki so kirikije bwanyuma haba muke mihoro n'ibindi bugumire mwe bari munonga umucyara wanje ni manyango ugumire no tureba ubwikitinisa umuzira burunga umusaba umubwati ware wanajya tumusaba umubwati ni musima abo kuba wano reba kaskinaka ebari namana ukama abaturinire na nimwe bagumire no batureba nimwe barikunda TVG urukunde guma. All right, I would like to say a prayer. Shabiri minyeta bine abino bwoba shabira namaka ubundi agina mwirima agarimo mwirima harona bakagushanga garabine mu uba ku bintu bashemererwa habwe bintu nkebe haganira ubuje nyumuka konkaza mu mwirima habwe bintu nkebe yes tushabire rero twe let me say briefly yeah umubitwa agamba bingi ekigambo cy'esente cyarebeka kiremerere yes abanyina maka nabari kutandika maka batakarebe sente batine ruhanga bamutasi yo mu makagabo ni warabombekere ne sente nizirugahari ruhanga ekindi kikuru mnonga banyina maka nabari kwenda maka bagire obwesigwa obwa maraya umushija kuraraha akareterwa hari umukazi umukana wakaje ati yagenzire nanye kanjende
icyo byona n'ibyo kushenya haza amakagabano kugumaho kare katushabe mukama wetu Yesu twakusinga mnonga ahabwe ibyo bigambo byona ebyagamba itwe turagamba nk'abantu tukabishoronza nkewe owatwangire utinere plan y'amaka ukori kubimanya ukori kubyenda konkana tumanya ngo ruhango w'ubushoborozi nabo bona abahurikiza abene mu interest mpango urongera kugamba nabo ugambe nabo ohumurizabo abaremirwe njugano ohumurizabo abajugire bakajuka nyingi kandi bacyashasha ohumurizabo abamakagabo garimu obutatebekana kandi ntukushaba ngo obeyoreke bakumanye bakutasi mu makagabo ahabwo kuba ruhanga kwa batombekire abombeki baruhera busha niwe rukombeka maka tukushaba ngo okwate haribor makagona bakwikirize umakagabo utegeke rero obusinge butahe ihanga ritebekane izina ryawe rihimbisibwo butosha aba Yesu Kristo mukama wetu amen mwatwara kujibinonga yabare obwire bwitwe abo overshot thank you mwe nabaguma nitwe ukisanaga amajingo yenda kusima time inakora nayo MC Levi champion boy no yabari nyuma ya camera of course kuri mu control room tatu nayo big people Urban is one of them Mwame Evan hamwe na David Sadi Owakabi na the entire team na producer Nyondo Bobs gada bo mukamba twindire bye bye. Enshonga y'izuba yabane kushimwa Kabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta manu masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress The parent is Tuliahewa Dixon.